جوینا حکومت هرم فراکسیون کردستانی پارلمان عراق پشتی چندین هفته چاوره دویجار هات انجام دان لی چه بریارک ایک آلیکر تدن هات دان هرچند هجمارک جه بجدار بوین جوینت بیجن حکومت سوزه اگر لیاسا بوج عراق دلارک زتر دسوام کویتن او ده جیبجی کن ده جوینه دا پشتی که حکومت و فراکسیون کردستانی هجمارن خوا اخسنا برچاف هر دو آلیان لحفاتن لسر پیکاینا لجنه که هیاکو بزانن جیبجیکن یاسا بوج عراق یانجی فروتنا پاترول هرمه به آوائه که سربخو دستکفتن زتر بو هرمه دبه. زیاتر بدوادا چون بو کارکان بکره لکولنوکان ورتر بکره و لیجنش پیک بهره بو سرانی حکومت اتحادیش بکره براوردی همو داهاتکان بکره اوی لبرجواندی هرمی کردستانه لنتیجه اگه براری کیاو بشو چی لبرجواندی هرمی کردستانه به پیک و براری لو باری و ادره سروکی ایک جه فراکسیون کردستانی کو بجدار بو ده جوینه داد بیجدن ده جوینا حکومت هرم فراکسیون دا چه بریارکا ایک آلیکر نهات دان اما جه پیک جکره اوان کمکا داتا و زانیاران درباره بودجه برچاف کرن هر وها حکومت هرم جی کمکا داتا و زانیاران ین جودا اختنا برچاف او گوتی لجمان آوان آریشه هجمار نینه لی آریشه بباوری و نبونا شفافیتیه. عندي خنرو وباز دكان دالين إيما أجر بيتو مليار يعني تريليون يكو 200 مليار جوكو سالاني زاران بو هرمي كردستان بي إما ناتوانين شي موتي خلق سارة سبكين يعني أما أو بري بلاني وش كسي حكمتي هرم دسلميني وخۆشیان دانیان بەوە دانا کە ئەوەی کە ئێستا حکوومەتی هەرێم ئەو قەیرانی کە تێکەوتووە بۆ سیاسەتی هەڵڵێ و نادروستی ساڵانی ڕابردووی حکوومەتی هەرێم دەگەڕێتەوە کە هیچ پلانێکیان نەبووە بەڵێ خۆیان دانیان بەوە داناوە کە ئەمە لە ئەنجامی ململانەی حزبی لە ئەنجامی بێپلانی حکوومەت ئەم دۆخە دروست بووە. ئەو جیڤینە حکوومەتە هەرێمە و فراکسیونە کوردستانیان پەرلەمانی عێراق دەمەکی دەبوو بەریانە حکوومەتە هەرێمێ دێ چانە ڕاگەهاندنên جوودەدا تێکێزی لێوەیەکی کردبوو کو یاسا بودجەیە عێراقê bê çi awayekî dê berjewandiya Herêma Kurdistanê de nîne lê çar fraksiyûnan yêketî goran û yêgirtî û komal ku di perlemanî de deng dayne bê yasaya budcê dibêjin cîbicîkirin dê berjewandiya Herêma Kurdistanê de ye.